Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Ortabanğı ders. Bugün inşallah hüleşip bitesek biz Allah Teala'nın Resullerine iman keltirүү hakkında. Yani imandan tағы bir negidi Allah Teala'nın Resullerine iman keltirүү. Resul ul Garap hudu. Garap tilinde ul nimeler yetkirir üçün yiberilgen kişi. Rasul kim o? Nimeler yetkirir üçün, kimgeler yetkirir üçün yiberilgen kişi. Yani eğer de hin birey haber menen yükmetip, birey iş menen yükmetip ikinci kişilerge yiberhen, bu kişini Arap dilinde Rasul diler. Посланный или посланник Rusça aytmışlar. Башкорт телендә әйтәбез илсе тип. Şeriatta Rasul ул Allah tarafından haylанып kişilerge Allah'ın şeriatın yetkirүүсе kişi. Kişilerge Allah'ın şeriatın, Allah'ın dinin yetkirүүсе kişi. Şuла Rasul. Hem Rasullar Allah Subhanahu Teala yibergen bulgan adашкан халыкка, yani Allah Teala'nın hak dininden taypılıp şirikке, küfürlükке batkан халыкка yibergen bulgan Allah Teala Rasullardır. Şundan bitinde işitkenimiz var peygamber diyen söz. Peygamber bu Farsi sözü. Arap dilinde bu Nebiyullah, Allah Teala'nın nebiyi. Nebi menen Rasul arasında ninde ayırma var. Biz bitinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Teala'nın ilsisi dip de aytабыз, hem Allah Teala'nın peygamberi dip de aytабыз. İkisi dürüst, elbette ikisi dürüst, lakin peygamber menen ilsinin ayırması nime? Yani Rasul hem Nebi'nin ayırması nimele? Cevap, Rasul ul, biz ayttık bitinde, adашкан халыкка Allah Teala'nın şeriatın yetkirүүсе kişiler. Allah Teala'nın hak yolundan, hak dininden taypılgan, adашкан халыктарга Allah Subhanahu Teala yibergen bolgan Rasullerdi. Allah Teala'nın yaңы şeriatın yetkirirge, yaңы dinin yetkirirge. Nebi indi, ol Allah Teala'nın elikki şeriatın yaңыртусы kişiler. Yani Nebi'de Allah Teala yibergen bulgan şunday halыкка ular elikki Rasul'dың şeriatı menen yaşaganlar. Lakin onu unutup ötüp, özgertip bütken hallerinde Allah Subhanahu Teala ularga yibergen bulgan Nebi oşu elikki şeriatты yaңыртырга, ularның işlerine düşürürge, ulardı төзәтүү niyeti menen. Bana şu bulan Nebi. Nebi menen Rasul'dың ayırması nimele? Rasul yaңы şeriat menen yiberildi Allah Teala. Hem yiberildi bütünley adaşıp bütken halık, bütünley Allah'tan dininden sığıp şirikке, küfürge batkan halık için yibergen bulan. Hem Allah Teala'nın yaңы şeriatını yetkirүүселер. Lakin Nebi indi, ol Allah Teala'nın şeriatını unuta başlagan, hem özgerte başlagan halыкка yiberildi, şu şeriatты yaңыртыр üçün. Nebiler, yani peygamberler yaңы şeriat menen yiberilmegenler. Nebi ve Rasul de ular Allah Subhanahu Teala tarafından haylanıp alıngan kişi. Hem ularga Allah Subhanahu Teala vahiy yibere. Vahiy ul Allah Teala'nın kökten yiberilgen ilmi. Kökten yiberilgen ilmi. Allah Teala menen peygamberler arasında ilsi ul Cibril isimli ferişte. Cibril aleyhisselam. O indi Allah Teala'nın emirlerin Allah Teala'nın Rasullerine yetkire. Şol ilimde vahiy dip ataylar. Qayсы bir peygamberler menen, qayсы bir Rasullar menen Allah Subhanahu Teala turundan tura özü hüleşe. O indi Musa aleyhisselam. Ve kellemallahu Musa teklimen. Musa menen Allah Subhanahu Teala özü hüleşe. Tavuş menen hem hudlar menen Allah Subhanahu Teala Musa aleyhisselam'ın turundan tura hüleşken bolgan. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem menen Allah Teala şulay hüleşe Mi'raj vakitinde. Mi'raj vakitinde onun menen turundan tura hüleşe. Şulay tebinde Allah Subhanahu Teala halыктарны барлыкка китергәс, уларны булай гына калдырмай, уларга һәр вакыт үзенең рәсүлләрен һәм пәйгамбәрләрен ибәреп тора, нәбиләрен ибәреп тора. Белүбезсә, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haber итә безгә,
Allah subhanahu wa ta'ala 310'dan aşıv Rasul ibere. Yani yeryüzünde bula tarih eylenehine 310'dan aşıv Rasul. Yani ilsi bula. Hem 200 mingden aşıv peygamber bula. 200 mingden aşıv peygamber bula. Ulap karağız. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala köpseliginin isimlerin bizge haber etmey. Bizge haber ite Kur'an'da 25 Rasul'din isimin. 25 Rasul'din hem peygamber'din isimin. Onlar arasında birin in adakı Rasul, in adakı peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu wa ta'ala ite ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum velakin Rasulullah ve khatamen nebiyyin. Ahzab surasının 40. ayatı. Muhammed sahibir irderдің atahı bulmanı tini. Lakin ol Allah'tың Rasulü tini. Allah'tың ilsi hem in adakı peygamber tini. In adakı nebi. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den hun bir nindide peygamberde Rasul'da bulmayasak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de eyteler kıyamet peygamberi tip. Kıyamet peygamberi, in adakı peygamber. Hem ütken derste eyttik, Kur'an in adakı kitap Allah Teala'nın. Ondan başka kitap bulmayasak. Bütün kişilik dünyasına emir itiler nişlerge, oşu peygamberge iyerge. Hem oşu kitapka, Kur'an'ga iyerge. Mütehle şu kitapka hem oşu peygamberge kaytığa tiyişler. Şulay koyduğunda Allah subhanahu teala bizge haber ite, nindi peygamberler hakkında, İsa aleyhisselam turanda. Şulay bit. İsa aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, şulay koyduğunda Musa, Davud, Süleyman, İbrahim, Şuayb, Salih, Hud, İdris, hem başkalar. Yenihi 25 peygamber. Hem Allah subhanahu teala ite, Rusulen qad qasasnahum aleyke min qabl. Ey Muhammed'ti. Bar ilsiler, ular turahında bir hiye haber ettik, bağa tiklimti. Rusulen lem naqsusum aleyk. Hem bar Rasuller, ular turahında bir hiye haber etmenikti. Allah subhanahu teala ite, Nisa surahında. Yani kahibirleri turahında haber ettikti, kahibirleri turahında bir hiye haber etmenikti. Hem Allah subhanahu teala o'zining rahmeti bilan qoldirmani bir xalqdila, bir toifanila, bir qavmdila payg'ambarsiz ham rasulsiz. Allah subhanahu teala ayta: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budulloha ve ijtanibut tağut." Bunati biz her bir ummatga rasul yubordik. Allohga ibodat qilinglar, ham tağutlarni qoldiringlar debdi. Endi amr bilan bir Allohga gana tabininglar debdi. Hem Allah'tan başka üzerine ilah dip algan, yalgan nemelerdi kaldırırga. Bulhun olar kişiler mi, ferişteler mi, peygamberler mi, ilk peygamberler mi, evliyeler mi, barahında kaldırırga tiyişler bir Allah Teala'ya ibadet kılıyor. Şu emir bilen ibergen bulan her bir ilsi. Her bir ilsi. İsa aleyhisselam'da, Musa aleyhisselam'da barahla ibergen la ilahe illallah bilen. Yani Allah'tan başka hiç bir tabınırga layıklı zat yok diyen tanıklık bilen. Tabınmağız peygamberlerge, tabınmağız taşlarga, tabınmağız planetalarga, tabınmağız ayga, kıyaşka, tabınmağız evliyelerge, tabınmağız şeytanlarga, cinlerge, ağastarga, şişmelerge, tabınmağız bir hezdi barqa gittigen Rabbigizga Allah subhanahu ta'ala dip, şunday emir bilen yiberilä her bir halykka rasul hem peygamberler. Ularning vazifalari Allah Teala'nın hak dinin, saf dinin yetkiru. Ve in min ummetin illa khala fiha nazir. Yoktu bir ümmette ularga nazir kelmegenti. Nazir ol iskertüsü. İskertüsü kim ol? Peygamberler. Bir ümmette kaldırılmandı. Allah subhanahu teala kaldırmanı bir ümmette ularga peygamber yaki rasul ivermeyinse. Bizde indi Allah subhanahu teala kaldırmanı bizge iberdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. En adakı peygamber. Bütün halkta, diririnde, bütün halkta uğa yerge tiyiş. Onun şeriatı boyunca Allah Teala uğa ibergen şeriat boyunca yaşarga tiyiştir. Bir indi bütebizde iman keltirge tiyişbiz bütün peygamberlerge. Bütün peygamberlerge hem rasullerge. Onlar hak Allah Teala tarafından ibergen peygamberler tip. Birhinde inkar etmeybiz. Eğer de bireyhingine inkar etsek Allah haklahın bu küfürlük bula. Bu kişi İslam dininden sığıp gite. Biz bütün peygamberlerge iman keltiremiz. İsa gele, Musa gele, Davud gele, Süleyman gele, barahın ala.
ышанабыз, ул пәйгамбәрләр, ул расуллар Аллаһ Тәгалә тарафыннан хайланып алынган, ибәрелгән кешеләр дип. Һәм дә бер мөһим әйберне белергә кирәк, пәйгамбәрләр һәм расулларга табынырга ярамай. Табынырга ярамай, улар табыну заттары түгел. Улар фақат кешеләр Аллаһ Тәгалә тарафыннан хайланып алынган һәм Аллаһтың шәригатын кешеләргә иткерүчеләр. Улар ябай кешеләр. Без уларны бөекләйбез, яратабыз, ләкин сиктән ашарга тиеш түгелбез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ла татруни кама атратин насара ибн Марьям, ана Абдуллаһи ва расулуһ." Әйтте Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям: "Мине сиктән ашу бөекләмәгез ти. Христиандар Мәрьям улын, ягъни Иса алейһиссаламды сиктән ашулары хәмәк, миңа карата сиктән ашмагыз тине. Дөреслектә мин Аллаһтың расулы һәм кулы тине. Аллаһтың расулы һәм кулы тине." Христиандар нимә эшләне? Нык бөекләнделәр Иса алейһиссаламды, хатта сиктән ашып киттеләр. Ширккә кирип китте. Әйттеләр, Иса Аллаһтың улы дип. Дөреслектә Иса ул пәйгамбәр. Аллаһ Тәгаләнең илчеһе. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям күк Аллаһ Тәгаләнең илчеһе. Һәм әйттек бит инде, улар кешеләр һәм уларның юк үзенчәлекләре Аллаһ Тәгаләнең үзенчәлеге хәмәк. Аллаһ Тәгаләгә генә хас булган үзенчәлекләреннән бер нимә лә юк уларда. Мәсәлән, улар киләчәкте беләлмәйләр, ягъни яшерен гыйлемде белмәйләр. Һәм шулай ук улар файдала зыянда бирә алмайлар, ибәрә алмайлар безгә. Шулай бит. Мәсәлән, ибәрә алмайлар безгә ямгыр, бирә алмайлар безгә тазалык, рус әйтмәсә здоровье һәм башка нимәләр барысы Аллаһ Тәгалә кулында. Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтергә куша Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва салламга: "Кул ла амлику ли нафси наф'ан ва ла дарра илля ма ша Аллаһ." Әйтте Мөхәммәд: "Мин үзем өчен үземә файдала, зыянда килтерә алмыйм, Аллаһ Тәгалә теләгәндән тыш." Субханаллаһ. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва салламга әйтергә куша: "Ва лау кунту а'ламул гайб ластаксарту минал хайр." Әйтте: "Әгәр дә мин гайб киләчәкте белһәм ти, киләчәктә нимә булганын белһәм ти, мин үземә файданы күбәйтермен" дип әйтте. "Ва ма массани су." Ва ма массани су, ягъни миңа бернинди дә зыян килмәс иде ди. Ягъни мин зыянлы нимәләрне урап үтердем ди. Белһәм ти киләчәкте. Шулай дип без иман килтерергә тиешбез һәрбер пәйгамбәргә, һәрбер расулга. Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Ла нуфарриқу байна ахадин мин русули." Бер расул арасында ла аермалык күрмәйбез ди. Бөтәһе Аллаһ Субханаһу Тәгалә тарафыннан ибәрелгән. Ләкин Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям иң адаккы расул, иң адаккы пәйгамбәр. Ягъни бүгенге көндә Иса алейһиссаламның заманы үткән, Муса алейһиссаламның заманы үткән. Әйттек бит, үткән дәрестә Инҗил заманы үткән һәм Таурат заманы үткән, бүген Коръән заманы. Бүген Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям заманы. Һәм дә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям иткерде безгә ничек итеп Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга, ничек итеп намаз укырга, ничек итеп ураза тотарга, ничек итеп хаҗ кылырга һәм башка нимәләрдә. Һәм тыйды алар аша Аллаһ Субханаһу Тәгалә харам нимәләрдә. Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Ва ма атакумур расулу фахузу ва ма нахакум анху фантаху." Сезгә расул нимә килде, шуны алыгыз дине, шуңа ярәшегез дине. Һәм нимәнән тыйды, шуннан тыелыгыз дине. Ягъни пәйгамбәргә буйһыну ул Аллаһка буйһыну. Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Ва ма юти'ир расулу фақат ата Аллаһ." Кем расулга буйһынды, шул инде Аллаһка буйһынды ди. Һәм пәйгамбәрләр Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен иткерәләр. Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен иткерәләр. Үзләреннән сыгып бер ни дә өйрәтмәйләр. Үзләренең башларында нимә бар, шуны өйрәтмәйләр. Улар фақат Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен иткерүчеләр. Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Ва ма янтиқу анил һава ин һуа илля вахйун юха." Ул үзеннән сыгып бер нимә дә һөйләмәй ди. Ул фақат Аллаһ Тәгаләнең җибәргән вахи ди. Вахи без әйттек инде, Аллаһ Тәгаләнең күктән җибәргән гыйлеме. Шуның өчен безгә ваҗиб уларга иман килтерергә һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва салламга иярергә. Ул ничек итте? Безгә гыйбадәт кылырга өйрәтте Аллаһ Тәгаләгә. Шулай итеп гыйбадәт кылырга. Шуңа ла Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Саллу кама раайтумуни усалли." Укыгыз намаз мин укыганча тине. Мин ничек күрәһең намаз укыйм ди, шуның күп итеп, шуның рәвешле намаз укыгыз тине. Һәм күрһәтте ничек итеп сахабаларга намаз укырга. Сахабалар уны ятлап алдылар һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның Хүддәрен, кылган гамәлләрен йыйып бардылар һәм артабанғы галимдар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның сөннәтен йыйдылар,
hadislar yintig'ina. Hadislar yintig'ina. Шулай дип битендә диндән ике сыганагы бар. Әйттек бит Коръан һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның сөннәте, хадисләре. Шуңа без әйтәбез ла илаһа иллаллаһ Мухаммад расулуллаһ дип. Аллаһтан башка хак илаһ юк, Мухаммад аның расулы. Мухаммад аның расулы. Унга әйтә субханакаллаһумма ва бихамдика ашһаду ан ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.